clear tu te chỉ bay vek ole voin chu tun lai zo ram khove la social media rang rang kan mu tam em youtuber chi rang rang ena kong rang an soi zui eng ber hinge dik lo ti po clear rang lei thei lawa thil chi rang kan soi tam em chan chin CBI general consent pek Chungchang hi kan the tam khop maya tuna chuan hei helaya kan muang hian ZPM party chuan press conference an nei tarup maya legal department lampang malakna ni tura kangaya ani hian CBI nena general consent pek Chungchang hi engtiang takin nge an soifia mitam takina social media le youtuber chen khatin an soi te hi alo dikre ngem ti te engtiang takin nge CBI nena hian thunaina an pek engchin nge an pek ti te kha chiang kwang le zulen an mani nge hian ran soifia ta alomom khop maya sarkar malak ne le thil tam takhi ten ka chu social media hena virkuala engma hi chiang takin riat thelo te kan nei thina mai ro jatun tuma chuan kan soi le mi rang ina kong ranga kan du dan kan bel vak ang chi te kha hei hian ron ti danglam deuh lek tur angai la engtiang takin nge an soifia kan ngai thlanga han soi zui ngai le nge moriak ngai thil te om chuan alak lo te pokan soi zui tur angai la thome ZPM party te CBI general consent pek Chungchang Sawifiah na en thirang le tai kan statement nei te hin lo dong vek tong kan share chuak zoi nga chuan point chen khathe kan secretary pu lalnan moya ni hianon share don pokane ZPM party kai shwai sarkar chuan Mizoram sarkar in CBI hena general consent apek to anok kirlo ZPM party a principal alading rek ti hi kan ron thupuya he thui consent nuk let tiang te po khan se mar chu youtuber pakhat te ming kan lam lo ngai renwa langa ni zana ka en lea kan nuk let nia sarkar apu na kha video ka mu to lawa aom le to lo kan nuk let le lo ti chu atiang ni me lai ka lo ziak lak lo to kan huk kir lo ti kha kan soi non tu ani abul tran nan hela ya po hi soi kha tam khop maya CBI general consent an pe kan nuk kir an nuk le ti Chungchang hi tuna ani na soyang khan ke ngei po hian ka muwa lo om reng nge kha po sakha ala kal zel nge pe chu ka om le lo po ke en zui to lem chuang lawa mai ro chu ani chuan kha adik lo ni tin bularon tran hal ni kan share chho par nge ZPM party kai shwai sarkar chuan campaign lai intia mangein ni somni pariat kha song pani sang ni somni pathum khan CBI hena general consent alo petowa heti lai hian ni somni pani kha song pani sang ni somni pathuma parliament a pass to criminal law pathum IPC CRPC le evidence act khak na tur dan thar Bharatiya Nyay Sahita BNS kanti mai le Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita BNSS le Bharatiya Sakshya Adhiniyam techu July ni khatatanga man tran turati alo ni ta dan thar man alo ni don ta ga chuan ni som ni tharuk sang ni som ni pali khan director CBI chuan Mizoram Sarkar Chief Secretary hena lekha thonin criminal law tharman tran ani dona wanga Mizoram Sarkar in CBI hena consent alo pek to chu July ni khat ma ngeya athara gazette notification ti chuak turin ngenna athenani CBI in notification thar tur notification siam thar turangen na chan chu Mizoram Sarkar in CBI hena general consent hemi hi kanhan bracket the big her power and jurisdiction a consent apek nakha section 3 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 DSP Act katimai Noya Central Sarkar in Indian Penal Code IPC Noya thil swalti na chui theina turatan chaw ania tuna ero section 3 of DSP Act Noya Central Sarkar in IPC thak tu dan thar Bharatiya Nyay Sahita Noya thil swalti na notification achwa to wangin Mizoram Sarkar hian athar laka notification join CBI hena hian general consent
a pek thar angai ni general consent pek na tur notification hi Mizoram sarkar hian athara a issue ani lo chuan CBI hian Mizoram chunga BNS noya poi khoina hian engkhes ma an lo chui thei to don lo tina ni ti chuan Mizoram sarkar in notification thar chu a CBI ne na consent thar a pek le na chan chu kan tha thiam to me CBI notification draft kan te format asia manga CBI ne na consent pek na Mizoram sarkar in gazette notification na chua chungchang hian opposition party te chuan thudik tak zep le rabet chungin Mizoram kai ZPM kai shwai sarkar chu an lo bei vaka ZPM party chu a in soyangin anom lo chief minister hian an sarkar ma khan mi puite CBI general consent pek ani tur thumin sila ZPM kai shwai sarkar hian thali le ni som pali chia CBI ne na hian general consent a pe ni tin na satakin ZPM le a kai shwai sarkar chu mi pui bum tua an pu me ka ni hetianga thu bel chian dol lo manga mi pui ril ru khai shwai koi tuma ZPM kai shwai sarkar an beidan hi a at thak kan ti hle a poi kan ti rualin zoram mi pui bum tuma politics zechia an la choi nung tlat hi ban san to se kan ti hle ni Mizoram sarkar in notification thara issue chan te hi han bi chiang ila kan tia ti han point by point in ul tak kan ti kan han share le zelanga point number 1 a CBI in Mizoram sarkar ne nan notification thara chuatura alo tiang in le a chua dan tur draft anon siamangin CBI ne na general consent pek na notification thar chu ni somni pasari June sang ni somni pali khan Mizoram sarkar chu na chua le ta he notification hi ni khat July sang ni somni pali khan Mizoram gazeta publish ani ni somni pasari June sang ni le somni palia Mizoram sarkar notification 30 chuang khan subject helai hi than khat pai chon subject lahin lawar riwa YouTube pakhata kai na chon however to the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram except with the prior written permission of the state government ti thu ain ziaka helai thu hi notification tharakan helai ber chu ni na lang hemi chungchang a hian Mizoram sarkar hian thil sual te ti sual anei lawa general consent anuk dok ti na po ni law bok dani na pu dangin notification hi an chua thara consent thar pelein danangin state sarkar hathok ta chuina tura state sarkar in consent permission apek angai thu an lo tar lang mai ni hemi chungchang ZPM kai shwai sarkar beitu te hian he thudik hi mi puila ka zepin thudik taki an phol chuak du lawa chief minister pulal duama CBI 10 general consent apek omzia hi mi then khat te hian an du da a kai lekin politics game khelna man ruatan an mangani CBI te hi kan ria dangin Department of Personnel Ministry of Personnel Pension and Public Grievances Government of India noi dinania Central Police ti te pon an sai thei ome kan ria thiam theinan sarkar department sang hian thunei na huang chung big jurisdiction an neya allocation of business po kan ti thei bokang CBI po hian po warrant jurisdiction an neya central sarkar noi le UT noya thil sual ti na section 3 of DSPE Act 1946 noya central sarkar in notified te a case a chui theya central sarkar a emo UT a po section 3 of DSPE Act central sarkar in notified yalama case a chui don ni chuan central sarkar atangin consent phalna riat puina kan tia alak angai vele thoni CBI hian state sarkar thunei na huang chunga nu chui don ani chuan section 3 huang chunga central sarkar in dan notified china po hian ama thuina chui thei ngot lawa state in jurisdiction case a chui theina turatan ram ri huam chin atan phalna ane ngaya
chu general consent suni ni somni pariat khasong pani sang ni somni pathuma Mizoram sarkar in CBI hena general consent apek ma sakha lo chiar taila hi ZPM sarkar nuwa notification masaber general consent anti khania in exercise of the power conferred by section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 supersession of this department notification number number the governor of Mizoram hereby accord consent to exercise power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for investigation of offences in the state of Mizoram by order and in the name of governor of Mizoram Atiyah Mizoram sarkar in CBI hena general consent apek masak zoka hian Mizoram state an power jurisdiction an man thei thu arontar langa state government nuaya employees te ahuam vekti soina aomlo tuna notification consent harnena adanglam na chu CBI hian dan diktak mangin draft notification hi asiama CBI letter para number 6 na khirila kanlo mutolomin karinga CBI ina Chief Secretary Mizoram hena lekathon apara rukna khan alleged amami kha alleged to have been committed by employees of the central government, central public undertakings and private person, whether acting or in conjunction with the employees of the central government undertakings, subject, however, the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram, except with the prior written permission of the state government. Aron ti deu care ani don trumai chanda dan dik taka draft aron thon ani notification thara, however, the atranga central subject the atranga ngai poi mo viawa khalai tang state sarkar thok te chui tura state government consent pek ngai lai hela anlo soi sel tawak mai hi chu azia lo le zirchian nam nei masalawa thu chua popa midang be hi sim theini se dom tak zetani CBI general consent om zedik tak to state in state chunga central government na thok te chui ngai phalna lo pek hi nia general consent pek lo na state a chuan CBI malam na tur reng thil te nau te a po state sarkar in consent a pek masak khot angai ni CBI neng ma ati thei lo ti na ni consent kan pek lo chuan paruna he kan chair lenga pasarina train kan secretary hian hello chun zama ai ro na ve na dan han clear tel ngal bokila CBI an niemo ACB an niemo an investigating agency poni se section 17A1 of the Prevention of Corruption Act 1988 PC Act kanti mai hian an thu a case kalpui ngal mai a khabuk section 17A1 of PC Act ta chuan tikhalai khan hei hian general consent ang general poni se dan pakhathian a khapani ti hei lai hi poi molai tak chu ani no police officer shall conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this act, whether the alleged offence is relatable to any recommendation made for or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval. Ti ani ong dia chu police officer tu main he dan ati Prevention of Corruption Act nuaya sarkar na thok dan bo chia pute chui chian na anei don ani chuan phalna lama salavin a chui ngot tur ani lawani tinani hey central service te poni se CBI khan central tangin appropriate authority tangin consent
notification hi chu alak tho ngai tina ni kenin lo pe po ni la central tangin langa state chunga state public servant te a aron ti don chon state ta helai chu consent anon lak ngai ni approval anon lak ngai ni chulai chuan helai hi kan riat sol kha ani le chiar le zel e policy la ni sina to la kan notification soi chua per chu CBI na consent lo pek CBI notification alo chua turah lo ti na tak hi om je chu BNS dan thar kan ti related bi khan ta chami pela ma sa e ru da dan thim ka om thang le ta ni chu prevention of corruption act chu kan lo om sa to khania dan thar de ve lawa om sa ni wangin he ta BNS nen khan huang khata khung si de lo de kha kan riat la na than a tha chu wang chuan e ru na dan kha a khin kan lo sei tel le lo thei lawa in som kol ve ka wangin CBI de tenan hian kha han Sawifiah han sai tel tha kan ti boka hemi tung sang hian section 17 a of the PC Act in phalna lak ma saka puti wholesale a consent approval a vai in phalna kan pe yang che kha a thei ani lawa ti thei ni lawa chuan he dan bung le chang section 17 a hi PC Act a hian ni som di paruk July sang ni som pariat khan dalu amendment siam ni in dalu thar ani sawa sang ni som pariat khan he ta hian om je bera chon sarkar official kan teng chi kha phalna lak pasak thi tur chon phalna lak pasak angai sia hemi hi to na hian challenge sa de mekla athan chu e ruk do na kong ada le tin WPC number 1373 sani so pariata khan sani so pariata hian e case number hian challenge meka dia do chon a trace the reng the ka lo sai ngal bokani hemi hi om je kan sei zau lokanga thilpon lampanga hemi government employee ben him na dan hi hemi Delhi Special Police Act kanti hemi 1946 section 6A khan kumsang ni le pathum khan joy secretary chin chunglam pang jong tin allo da to boka amar chu khami kha kumsang ni le som pali khan Supreme Court in apai thla saka amar chu he ta kha da nang mil chia thau se ka age Mizoram ta kati kami sarkar ta khoven him na dan ka kumsa di de som pariata khan alu tel le ta prevention of corruption ka chu wa chon he dan hi hemi ka iru kan do na kong hi da de in state kami permission dil the na ka pai thla kan tum de me ka ni tu kan sei zaw na san do ani ber ma yang an pai thak ma chuan nan pai thak ma chuan hemi BBC kami consent pe ngai hi ala nung rek te na ni sia tu bang chuan nakena result po lo ngai sangi la hemi thung sa hian chon poi number 8 ta khat para 8 ta khat ta da poi khoi na du sui ko nga te thil sual ti tu man da na te dan kal pu som ngai tur procedure oma danin aphu tang thapa investigation kal pi te arrest te buro man success kan ti te angai thina chumi pi lama poi mo mai chu CBI and the State Police Police danin thu nei na pek chin jurisdiction le power pon lama engma ti theina eng ti theina ma an nei lo ti hi kan khe ta thom e mani thu nei na power ni mi alawa nan lo tho khan an mani khan thuai ra kan ti ta danan bo chele ti nan thin ta ni tu ba chuan CBI poi film for ma ti khian state Mizoram state ta po ke ma ni that patient so dan tu thlengin lekha mi lo thon pa hi ala ni ti ka kan khe ta thom me chuan nu criminal law kan man waga not patient kan chho tar hi general consent kan ti mai kham bi suit na kha an dilawa noi do na le noi bo na le withdraw na an dilawa danin aphu tagin le CBI instruction ang khan Mizoram sarkar hian not patient hi achwa thar le mai zo kan ni deka lo retlang bokila general consent CBI ne na pe kan na hi ala standing renga heti la hian state government employee te corruption le poi khoina si turah CBI ne na consent pe ko nga jat PM kai khoi sarkar hi ahnum tol don lo ti po kan riat la na ta na thome dan thar man wa le consent thar pek tung sanga not patient chwa thar ngai ta ka wanga not patient hi chwa thar le ania zir chen na po nei hau la ba sarkar pong pa be wak tu te hi
CBI cầu lù lão ber ten nia alen linga buti thorbel sayang mai CBI consent withdraw tu party te hian CBI ne na consent pe tu ZPM kai khoi sarkar hi jeng mai pi laka mai phi fai tumin tranan kho me kani ti hi kan sai du po kani kal khet angin khumsan ni de som pathum khan state pariatin consent an pek thai dui tro to ta chuan Mizoram sarkar poin telve te kha kan ta lang du po kani kha chuan khebek to me sai chun jam ne kan atop lampang kan thei to ti khanin chiang chau viek tura kanga ya chiang lo lai ngam pon in zo na long tura pongai la thang e chan ZPM party a principle ZPM party a principle alading het reng ti kha thupuya kan man ya ei ding to lo ang in than ma an soi vut ang kha ni to lawen bain ron ti deu na hi kan ron chang le tuwa ZPM kai shuai sarkari eru na do konga principle alading het tata pen khat poin ala hum tol lo ti kan thiat tlan tan a thome eru na kai noya CBI ne na consent pek an ngai na huang chunga Mizoram sarkari atang chengai don lo ti hi kan han puang du bokani Mizoram mi puiten kan vai ku vakhes kan ti mai PIL number 5 of 2022 Pivan Ramchuangi versus Union of India le midang te akhin te ho kesa Mizoram sarkar din na po hi Sawifiah tul kantini ain zom deu thawa khalai kha ZPM kai shuai sarkar pian ma MNF ministry hunlai affidavit thelu thu angin sarkar ukil ten high court CBI chuitir kher tul anti lo thu kha an lo thlen mai kha keini ZPM party po min bara khai le ya affidavit masa thelu chungchanga ZPM ministry thar le sarkar ukil te inkara communication gap awma wangani poi kan ti tak zet ani tuna chuan sarkar thar ZPM ministry instruction angin ZPM chui CBI chui kan remti na fresh affidavit thelu ani to PIL thelu tu ten CBI chui tir turah angen na po sarkar la matangin nial na le daudal na om lo thu then turah thupek ani to puwas smuggling hi CBI chui tir ngai turin ZPM kai shuai sarkar dudan ni ti kanan puanga tin he affidavit po hi ni song pani jun sang ni somni pali khan CBI te hian an chui don ani a chui tura he mi petitioner ten PIL thelu tena andua ko tina phal sakani chuan sarkar lam tang chuan objection engma kan nei lo ni ti affidavit in kan thelu ta affidavit a copy poi hi ania ta hianin point number he lai hianin para true ia affidavit ai a copy ka pe thei lo chu ko ta in chia ko ta in chia me ka nei vai na copy chu ka pe thei lo chu ta hena je chu that hi chief secretary na affidavit asiamani Renu Sharma IAS hemi ai lo hi hemi inga ti ne in para true number ia chon that I'm under instructed from the competent authority of the government that the state government does not oppose the prayer of the petitioner at para 45D of the petition for an order directing respondent number 37, that is CBI, to register an FIR and carry out the investigation with respect to illegal border trade and smuggling of areca nut into Zaukothar, Mizoram, to verify the authenticity of EY bill, transit permit and phytosanitary certificate allegedly issued by MAMCO and any other authorities. Tin our post lo to CBI ten an chui don kon sarkarian do dalna anei lo ni ti hi high court a hriat tir thap an ton affidavit mangin hi ZPM sarkar no affidavit chu ani ministry kalta hunlaya corruption case lang sa tak lok ayokta alain chia mek
school thuam that na Chungchang na bat sum Chingpen thu le ropeway le skywalk Chungchang ACB na chui mek te Lengpui airport sak Chungchang CBI the CBI ACB na chui ACB na chui mek te chui mek Lengpui airport sak Chungchang Mizoram first FIR thelu MNF ministry hun laya ACB lama ti top tak te hi CBI hian chui nge se kan du tak zet ade mipui chan ai le ram mason na sum ti Chingpen na kong sanga thil sual ti tu te sem ani theina turin Mizoram sarkar chuan mala zel dona eirung na do konga khotla khong takin ke a pen zel dona Mizoram mipui te lungrual taka eirung na min do pui turin kan som tak meu chewani chuan thil pakhat dang soitel ram ka du dan hi kan soidon chuan azom pui connected related hey Bible lang te engamo in som hi nei be a dang hi siat tel ngaya chumi ngei to lo le se si lawa dan pakhatina soilai chau lak vung vakhian mi pui a swai swal theya thudik fam kim lo soyol viau tu te emo anga Bible chang du lai tak lak chuang deuh nen po hian ai nang theyome tin thu karang ani e Tikanin ZPM party lama unlegal cell ten Sawifiah na chiang tak an ron da chok ta a CBI general consent pek Chungchang hi nia tunan soyang deuh khan India ram hero puina deuh hi kan na ya CBI te po India ram chunga chuan an du na kala diklo le thalo che chui pop aman pop thei tura ngai na deuh te hi kan nei thina mai ro chu tuna soita khan India ram hian state te hi thonai na sak tak min pe ya chu kan state tinena thonai na sak tak kan nei mang chuan kan du chuan kan state lu chui lo tur po hian kan ti thei ni ti te po kha tuna hian soya tang te po khana chiang ma hun kalta te po state then kha chuan general consent an pe kan ti to pa ti te soya chung zinga chun Mizoram te po kha kan lotel vereng ni ti te kha kan ngai thla mai ro chu tuna chuan nu ki remo general consent kan pek to hi tile lo tura lekha siam le anga soi te po hi alo dik che lo ni ti kha tuna Sawifiah te kan ngai thla thil lomom lamani engpo ni sela tuna asoita gang khan Mizoram chunga thil diklo indu sakna uchuak de anga kan ngai thil then khat kul building sak Chungchang na bat sum manga kalpui Chungchang ate le lengpui airport sak Chungchang ti te kovara Chungchang te potun lai chani sulian takania kang te pokha nia dikta ka chuya adiklo le fello lai te hi chu han chui chua te pokha mi puilam po hian kan tu tlang ni ne langa chutianga chuan ke mani tual chunga kan ACB te mo ani le pon log uk tak te poni seleng poni sela chumi piala ma chona tul pho chon CBI te po hian chui sela ti hi mi puilama hian chuan mi tam takhin chuan an du ni ne langa chung te po chu tuna Sawifiah na tang te kha chuan CBI ngei hian a tul pho chuan an chui thei don ni ti kha e kan ngai thla ka khana chiang ta general consent an pe ka khan a Sawifiah tok view in alanga ma son na te po kan mozel turangai la thome